le BOTSWAPA ebile le mothei wa party ya BCP Dikgang o tlhokahetse. Fa mo go sa metshameko Maloka le Rebatenne e le bone ba fenyi ba kgaisano ya Clash of the Titans ya table tennis. Motagwa se dumela nka mogele o be gape o amogele le boinelo ntshole a rona dikgantse ka puo ya diatla mme ha re tsena mo go tsone re di simolola ka ya moeteledipele wa party ya BOTSWANA Democratic Party Dr. Mokgweetsi Masisi a re party eo e tla bolosa letsholo la go busetsa maloko a neng a tlogetse party ga mmogo le go kwadisa maloko a mašwa ka dipalo di le botlhokwa go fenya kgaolo ya Charles Hill mo ditlhophong tse di tlang. Dr. Masisi o ile se ka phuthegong ya sepolotiki kwa Charles Hill ka tshipi kwa tlhalositseng ha mananeo a simolositsweng ke puso ya Dikgang e le one a dirang gore BOTSWANA ba e rate le go tswela ka go e tlhopha. Angela Enosa ka dintlha. E re jaaka malatsi a go tshwarwa ga ditlhopho tsa setšhaba tsa Phalane a ntse a tamela diphathi di gotetsa lebelo la gongwe ka maloko ka jaana dipalo di le botlhokwa mo goreng ke e tla hetang ka tsheditshedidi. Phathi ya Dikgang be le kgaolo ya Charles Hill leitlho mo nakong eno mme e tiiswa moko le go heta ke go bo e kgonne go amogela maloko a heta 500 ka jalo se se ha tshologelo e tletseng ya gore e ka henya kgaolo e. Ke a le laela lona ba leng hano ba le itseng tsamaiso ya Dikgang bololang tsamayang le go phutha letsomana la Dikgang le le timetseng bololang batho ba batla Dikgang ka gore Dikgang e ipetlile e tlhalositse e na le tse e leng gore ya di dira re tshepisa tabutwana gore ha re bopaganye re tshwaraganye ra go busa Charles Hill e nna nngwe ya dikgaolo tse e leng gore e boela mo Western Region rotlhe dikgaolo tsa rona di etelelwa pele ke Dikgang re ka be re fila ka re buisantse re dumalane ka bongwe ba pelo gore re santse re batla gore o re etelele pele a ja re bantsi re apere Dikgang bangwe ba apere Dikgang mme pelo tsa bone di seha di le gongwe a re direng gore lotlhe ba re leng ha gompieno ba re reditseng mahoko a builweng ke tautona a ra segegeleng tsebe a ra direng gore a tsene mo dipelong tsa rona Dikgang yo e nne wa rona. Mananeo a mmalwa a simolodisitsweng go tlhalosiwa a dira party e mmamoratwa. Re ipapatsa ka lenaneo la ditsela re ipapatsa ka lenaneo la metsi re ipapatsa ka lenaneo la inthanete la smart boards re ipapatsa ka lenaneo la go ira melemo ya dikgomo re rekisa go sele re ipapatsa ka dipoo tsa America re ipapatsa ka citrus re ipapatsa ka chema go rileng ra ipapatsa mananeo a re ira gore batho ba rate re ithatisa batho ka go ba direla re batla gore mo sebakeng se rileng e be go sena motswana ope o sa itseng go irisa maranyane a le hauhau go setse bangwe ba gogela dikgang go sele ba bua gore lenaneo lena ke la go reka ditlhopho mme ke batla go tlhomamisa sengwe gore ha le dirwa go le tshwantshitswe le mananeo a mangwe a dirileng bontle thata mo mahatsheng a mangwe e se mo Afrika hela e ko Kenya ba lenaneo le ba le bitsang Hustlers Fund le le itebagantseng le bone batho ba informal sector kana ba dikgwebo tse di sa kwadisiwang. Mo go tse dingwe tautona wa tlhalosa ga e tla re pele ga ditlhopho go bo go simolotswe mananeo a heta 170 a ka ikwadisetswang ka tiriso ya maranyane kgotsa online services. Angela Enosa, BOTSWANA Television, Charles Hill. Le BOTSWAPA la party ya BOTSWANA Congress Party BCP re Michael Dikgang o tlhokahetse pego e tswang ko party ya BCP ya re Dikgang o tlhokahetse maabane maitsebo morago ga go lwala ka nakwana. Dikgang yo tlhokagalang a le dingwaga di le 96 o nnile mo palamente wa kgaolo ya botlhophi ya Gaborone Central ka ngwaga wa 1994 go fitlha ka ngwaga wa 1999 o ne a tlhophiwa la ntlha e le mothusa moeteledipele wa party ya BOTSWANA National Front BNF ka ngwaga wa 1999
1993 pele ga e kgaogana ka ngwaga wa 1998 go simolola party ya BCP ya neng a etelela pele go itlhela ka ngwaga wa 2001 a thusiwa ke rre o tla disako saletse yo ene a sa tlholeng a le teng mo botshelong. Mokgatlo wa Federation of African Law Students Fellows Botswana o tla tlhabolola dithuto tsa se molao go leka go ntsha boabueledi ba ba nang le boleng moraga go itemogela dikgwetlho dingwe tse ba lebaganeng natso. Retefo Lekoko yo e leng ene moeteledipele wa mokgatlo o buile se kwa phuthegong ya baithuti ba semolao go boletsemang boitshwarelo ka dintlha. Mokgatlo o wa baithuti ba semolao ba ikopantseng go thabolola le go godisa dithuto tsa semolao mme segolobogolo go taka ditharabololo tsa mathata ka tsongama tswelelopele ya semolao mono gae. Fela nngwe ya mathata mokgatlo o batlang go mekamekana le one ke boleng jwa dithuto tsa semolao gore kwa bofelong di ne tsa boleng jo bo botoka. Fela ba dira jalo ka go kwatabolola kwa mafatsheng a mangwe a fa gongwe a setse ya gatetse pele mo mererong ya semolao. The law is very diverse, so it develops, and some areas of the law are not within our curriculum. I can mention a few. Jaaka ditirelo tsa semolao di tsweletse ka go atologa dithuto tse dingwe jaaka molao le baganeng tsa tikologo le mengwe di santse di saletse kwa morago ka jalo maikaelelo magolo a rona ke go baakanya seo. Find this gap that exists within our curriculums and how then we can ensure that we bridge it. And how are we going to do that? Today is a starting point. The fellows decided that we have this seminar so that we can Mokgatlo wa Fellows o bone go le botlhokwa go tholanya dithogo le baitsanape gore ba ritang kwa morago re tlhaloganye tsa semolao botoka. Better, right? Phuthego eo a wene tshologilwe ke bangwe baitsanape ba tsa semolao go tla go ngathogana le baithuti ba bonyenyane jwa kitso e ba nang nayo go ba tiisa mmoko jaaka ba tsweletse le dithuto tsa bone go nna boramolao le bomma molao ba ba botoka. When you're in court, the court does not expect to see two attorneys standing fa o le mo kgotlatshekelong ga go letelwa gore ba boeledi ba le babedi ba bo ba ka ema nako e le nngwe ka jalo tsholofelo ke gore fa yo mongwe a eme a boa yo mongwe a nne fa fatshe go fitlhelela a fetsa. Because what we expect in court is that when a fellow person is speaking, you concede and you sit. Go tlhalositswe gape fa mokgatlo o simeletse go batlisisa diphata tse di tlhokang go thijwa gore dithuto tsa semolao di nne tsa boleng a boere morago ba ntshe pigo e ba taisa fa pele ga dikolo tse di nang le dithuto tseo tsa semolao di tshwana University ya Botswana, GUC le Baisago University gore fa go kgonegang teng ba bo ba ka baakanya go tokafatsa dithuto tse di fiwang baithuti. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television, Gaborone. Go nna le tlhaloganyo e godileng e botlhale go kaiwa go tlhogatsa ditlhabololo le go di amogela ka bogego go sena dikgoreletsi dipe. Bomme ba kgaolo ya botlhophiaga ba ne mankgodi ba ne ba tsene thutopuisano e le nngwe ya tsela ya go tlhabolola dikakanyo mo go bone. Mo palamente wa kgaolo ebile le tona wa lephata la itshireletso Re Kagiso Mmusi a re go tlhabolola dikakanyo go sadimosa le go sireletsa bomme mo go tsiediweng mo matshelong a bone. Re Mmusi o ne a tsene thuto ka dipuisano eo pego ka bodulo mogorosi. Mo maitekong a go rutuntsha bomme le go tlisa tswelelopele mo lefatsheng leno thuto se ka dipuisano ya bomme e itebagantse le go itekanela ka botlalo ga bomme e ne e tshegeditswe bošeng. Dibui ka go farologana di supile fa tomagano magareng ga tlhaloganyo e itekanetseng le botsogo ka kakaretso di tlhalosiwa fa go le botlhokwa gore bomme ba itlhokomele le go itlhabolola. Ba gaetsho le hano gore le tle go tlhatlhelwa jaaka ntse re ipaakanya mo ditlhaloganyong. Sa ntlha re tla go tsena mo go wena o le mme gore nna ke le mme ke tshwantse gore ke itsamaise jang, ke itshware jang, ke ithathagatse jang. A kere o se ka ya re ka moso
wa bona rampetšhane hela a ba go tseela ditsa gago. Ditlhabololo di simolola ka motho ha a tlhabologile ditlhabololo di nna motlhogo mo go ene gore a di lemoge a kgone go di ipaakanyetsa. Ke rata go le ra ke re mo Setswaneng sa rona kgotsa ke re mo malatsi a gompieno ga re batla go tshola re batla go tshola re le 35 years to 40 ra rialo re kgwediwa ke thuto le go pagama le maemo ga o le dingwaga tse 35 wa bo setse ka 5% 5 ya mai a o simolotseng yo jeni ka ona. Go nna le tlhaloganyo e itekanetseng go kaiwa fa go thusa bomme go ka atlega le kgolo mo matshelong a bone. Re how are you ra itse gore o dirilwe ka dilo tse di harologaneng tse di ra motho yo e leng wena go na le tlhaloganyo. Ha re gore re how are you re itse gore tlhaloganyo ya gago e a bereka ga re itse gore a berekela ko left kana e berekela ko right me a bereka motho ka batho ke motho ga Brenda Fast re bana kotsele gore re tle re ha o le motho you are also a social being you bond and you connect. Tsatsi le letsatsi a re dile le batho sentle le ha o sa ikutlwe mo moeng o na le mathata ko lapeng ha o tsena ko officing ga kologela gore ha o tsena ko businesseng gore client ya gago e batla go bona o ntse ka nontse maabane. Thuto se ka dipuisanyo e weditswe ka go rotloetsa bomme go lekeletsa lenaneo la chema le go lemoga dikitso tse ba di amileng le gore ba ka di dirisa jang go tokafatsa matshelo a bone tsatsi le letsatsi. Budulo Mogorosi, BTV News, Gabane. Tona banana bonga metshameko le ngwao re tumisara kgare a re le phata la gagwe le tla tswela le ema banana nokeng go tokahatsa matshelo a bone a re mo nakong eno go na dikgwetlho di le mmalwa tse di kgoreletsang a maiteko a banana go simolisa dikgwebo ga mmogo le go akola mananeo a mangwe a puso a tshwana le thuo ka ba le kgakala le ditlamelo tsa puso ga mmogo le go tlhaela lehatshe o buile se jaakane a lekotse banana ba ba thusitsweng ke lenaneo la dihutsane la limit tona ona gape a etela banana ba ba itshetsang ka ditiro tsa diatla di tshwanang le go bopa go tshwantsha le go loga crafts gone kwa tsa bong. We have started engagements with Ministry of Lands gore a go tlahela re tle re bone gore re ka oketsa ka tsela e ntseng jang go oketsa go tabogela gore re ba thuse ka gore gone go ntse go le teng gore ha re bonang gore monana keo o na le kgwetlo mme monana o dira bontle kana o na le potential ya gore go ba go e gole le go heta se kgoreletsi le ha operatelang teng ha ba applyela le ha tsere ba tsaka ka letsogo gore ya no re ko land body le bone. It has happened mona go nye hitileng ka ba le bantsi ba ile gore ke ka ba balolla mme le gore ba hella ba thusega ba ministry wa lehatshe ba ba thusa ba setse ba siame go ba leng teng gona le ha ba operatelang teng jaanong ke gone le go tswella ka se rentse re se dira mme bile gape le go oketsa gore ya nong gongwe go morele ke go formalize gore mme a re lebelle mahelo ka go harologana tsa bong whenever land body ba go nne le a certain quota e le gore ya nong ge ke mo go teng le hatsele re le reservela banana amagala di le ka kana go ya motho etso ka gore le go stela tumampatane o di tlatsa ka tsa metshameko. Motho madume dikgang tsa metshameko di tlisediwa ke tumampatane mme tsone tsa re mopagami wa dikuta wa monogae Rose Branch o letse a feditse tikologo ya botlhano ebile le yone ya bofelo ya kgaisano ya BP Ultimate Rally
mo maemong a botlhano Kalahari Ferrari o feditse lebelo leo mo nakong ya 50 minutes 18 seconds. Faven Bevan ene a fentse lebelo leo mo nakong ya 48 minutes 37 seconds. A sola morago ke Tosh Sharin wa setlhopha sa Monster Energy ka nako ya 48 minutes 52 seconds. Mofenyi wa kgaisano eo ya mabelo a dikuta ka kakaretso ke Tosh Sharin wa Monster Energy a latelwa ke Sebastian Bleu fa mopagami wa monogae Kalahari Ferrari a wetse mo maemong a bosupa ka kakaretso. Pakang Maloka le tshepiso re ba tenne ke bone ba fenywe ba kgaisano ya monongwaga ya Clash of Titans fa mo letlhakoreng la borre le la bomme morago ga go fenya Mompati Chabe le Olorato Ramagapu ka tatalano eo. Kgaisano eo e ne e le mo ngwageng wa bosupa e tshegediwa a re utlwe dintlha ka botlalo ka Ryan Kgengonyane. Baka Maloka go rile go makgaolakgang ao a sena go kgapela ntle masalesole ka disete tse 3 go tse 2 fa Mompati Chabe ene a kgapetse ntle tiro le somo ka disete tse 3 go 1. Chabe ene wa ntla go kgotletsa molelo mme wa tuka fa ana gapa sete ya ntla ka 11-9. Le fa go ntse jalo Maloka a kgona go bua kwa morago go gapa ya bobedi ka 11-8. Le ka wana leo la Moshopa Spinners Maloka a tsaya ketapele ya motshameko a feta ka tse ditsididi bonolo mo go ya boraro ka 11-5 go dira jalo 2-1. Mo seteng ya bone bobedi jo seletsa lebelo la motshameko Maloka a itsifa le yone ka mo famphenyo fa Chabe ene a itsifa ka musetsa mo motshamekong le go isa motshameko o kwa deciding set. Fela maitemogelo ga Maloka a kgona go motlodisa molatswana a fenya sete eo ka 12-10 le go fetoga mampudi ya kgaisenyo eo ya monongwaga kwa go borre. Metšho wa finale a ke tsore ke gore ne ke na le letsapanyana fo ka metšho ntse ke tswa mo gone anong gore no go batla ke kgoba kgetsi pele gore ke akanya gape gore ke kgone go ina mo tournament ya gompieno level ya competition ne le ko godimo banna gompieno ba tlile ba ipankantse le bone ba batla go ina tournament kana ka gore ya nthe go mo ka ke thebo tsana so go dinalo mongwe le mongwe ka wina mongwe le mongwe ka lose. I'm very impressed ka ke lebetse my results ka tournament e hitile e ya gompieno. So comparing the two tournaments gompieno ke tselekele confidence ya metsele la godiminyana last tournament ka nne se mona hela batho gompieno ko tselekele mona tsentle attack ya mine wela ke tseleke dirisa attack thata ke dirisa attack but ke sa defend. Ka fa letlhakore la bomme gone ga bo go le ntwa ya diraga di bonwe go ba polane tshepiso gore ba tenne le Olorato Ramagapu o se motsatsa ketapele ya motshameko o a gapa disete tsa ntlha tse 2 go ka dira jalo 2-0. Seo se ka sa kgoba marapo re ba tenne a boa kwa morago a kwadisa disete tse 3 ka tatelano go fenya motshameko o ka kakaretso ka disete tse 3 go tse 2. I'm not really impressed because I was up 2-0 and ke setse ka setele one gore ke hetse ha ba khona go boela go abua from a tsoko go morago. So totela ha ka khutsohalla the outcome but overall ke itumela ka ha ne ke tshameka ka teng because compared to the previous times since ke tshameka lene o ne ana le the upper hand mo go initiating attack but this time around ke nna ke na le that upper hand ya attack. The final it was very tough because Olorato led 2-0 and she was too strong. But because some of the factors my former coach, this is the second time Olorato and I'm a coach. The first time the previous tournament of which in the final but I managed to win. Kaisenyo eo e le mongwageng wa yone wa bosupa e ne e dirisiwa go itlokoletsa liki ya Phoenix Assurance e solofetseng go simolola mo bogautshwaneng. Ryan Kgengonyane, BTV Sport, Gaborone.
go jaanong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Masitauka se tlhatlogetse ko maemong a bofera bobedi mo lokong ya Botswana Premier morago ga go fenya Johannesburg Galaxy ka dino tse 2-1. Masitauka ba riseditswe ke Jacob Mloi le Monty Enosa fa Thabang Sisinyi a arabetse Johannesburg Galaxy. Le fa le sa ripa la dinaledi le latlhegetswe ba santse ba le kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 50 ba sia Township Rollers ka tse 2 fela. Re bone matlhasedi a motshameko ga mmogo le maikutlo a bakatisi morago ga motshameko. Ya go tsoka Botsile Sanaka sakana tota ba ya kwa pele motho ba kita kgwele ale ba ya tlhayele le tloa Mloi anela jela setlhopha sa Majatlhaga Masitauka no ya ntlha ya keta pele mo motshamekong per bone Galaxy Mkonto romela kgwele wash bano sa jalo ya go boela mo motshamekong Galaxy go tsa mothaganya free kick wa romela Ramotse thula ka ditlhogo bona Monty abe ba ya tlanyele le tloa anela jalo Majatlhaga no ya bobedi o Salaja Joy. A game full of errors, a game full of mistakes, both for the playing personnel and the match officials. I look at the penalty, that I think it was a penalty, and the match official says offside. I look at the goal they scored, the second goal, when the ball hit the bar, it hit the bar and it goes out, and the match official had already, before the ball hit the bar, had already lifted up the flag. So I don't know whether she saw the ball before it goes into the goal post that it was a goal or what. But I think, to be honest, I'm not going to blame the referee. I need to go check the video and check what really happened. Very excited, very happy. I think the boy played with tenacity. They played with aggression. They showed a lot of character against a very experienced team. And looking at the circumstances, we haven't been scoring. We're able to score 2 goals. You know, they fought hard, and that's what really made me happy today. Rentsere mo go tsa Botswana Premier setlhopha sa Township Rollers se letse se palelane ka maleka a nno setlhopha le sa Matebele mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier kwa lebaleng legolo la setšhaba go bona one Sehedi Kapego. Matebele ba ba tsene mo motshamekong o ba kwadisitse tatlhegelo tse 2 ka tatelano mo metshamekong ya bone ya bofelo ya ligi ba simolotse motshameko ka Masheta Thaba Maponda a banela ke tapele mo motsotsong wa bo 11. The Blues ba simolola go phuthulla lebelo la motshameko ba kokota kwa dipaleng tsa Kukantshu fela Matebele ya boeme sejaro ba thiba ditlhaselo tseo. Popa ba supa fa isa latelo le mo simeng Mosha Gaolaole a lekalekanya dinno ka thogo metsotsonyana fela pele ditlhopha tseo di ya go ikhutsa. Go tsweng kwa boikhutsong ditlhopha ka bobedi tsa tswelela di tsomana le nno ya bobedi fela ga se ka gana le nko e peetsang le mina. Mo motsotsong wa dikgobalo motshameka pele wa Matebele Thaba Maponda a phunya le morago la Township Rollers go pateletsa motshwara dino Kabelo Dambe go tswa mo dikwateng tsa gago maneng a felela a go batsa motshameka pele yo mme ga mo bakela karata e khibidu. E re ka Innocent Morapedi a nasetse a dirisitse sebaka sa go sotlhe tsa go dira diphetogo motshameka gare wa Rollers Sogalame Boy a ithuma dikota. Mompolokisa matšhana o na raga tlhago kotlhao eo. Boy a ganannang wa banyana go fetsa motshameko bobedi jo bo ngangane ka nno setlhopha. We thought we were going to win. You know, sometimes when you are to win, you don't need to score a beautiful goal. You just need to score. You just need to score regardless. But we are missing. And I think when you miss goals at this time of the season, when you are playing some few games to finish, it's not good enough. Winning or drawing a game that we are supposed to lose, it shows another character. We will find it if it's meant for us.
I cannot say anything and criticize my players in any way for the manner in which they fought. Although I think we switched off for a moment there and we considered the equalizer. But on the balance of play, I think we deserved a little bit more from the game. But I also think that at the end of the day, it would have been unfair to Rollers that I also think gave their all. So I take the point, and I said to my players at halftime, I said, if we cannot win the game, we should not also lose the game, because we're coming. You must remember, we're coming from 2 consecutive losses, something that has never happened in our stint here in the Premier League, and it need a lot of soul searching and digging and reflection on the team. And today their character was tested, and they came out with flying colours. And I hope and pray that we can just take this momentum and take it into the next game. Maleka ao a Rollers a batlogela bantse ba le mo maemong a bobedi ka ntlha di le 42 fa Matebele ba tshegeditse a boroba bongwe ka dintlha di le 25 go bona one Sehedi BTV Sport Gaborone. Motsetso a re dibe khutlo gone fa re bona tsa tepolo wapi ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona. Bagaetso madumeng ka mogala ka sa mosalwa pina ke Pearl Victoria go siame. A re simolola ka go lebella pule gatisitswe mo mosongono ka nako a boroba bobedi. 42 ko Swaneng Hill School ko Sorowe, 30 ko JC Lesedi Garden, 24 ko Khamane Primary School, 15 ko Sunnyside Agri Research, 10 ko Mokane Primary School, 6 ko Tirelo Primary School ko Dibete, 2 ko Nojane Artificial Insemination. Bongwe ko Sekgele Junior Secondary School mo Thamaga le ko Gaborone Village Meteorological Station. Ha re lebella tshwantsho sa leapi maitsibang ano se supa ha go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Mo tsatsing la ka moso gone re setse re botswa go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Go na le kgonagalo ya pula le diphefo le dikgadima ye anameng. Go kgaolong ya gantsi gone re setse kgonagalo ya pula le diphefo le dikgadima ye phatlaletseng. Go na le kgonagalo gore mafelo mangwe a nne le pula ya selekano sa 50 go a go godimo. Mo mosong go tla ikutlwetsa go le mololo mo kgaolong ya Kgalagadi le Borwaja gantsi re tla gatisa magareng ga 12 go eng go 13. Dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe leno gone go tla ikutlwetsa go le bothito. Re tla gatisa magareng ga 17 ko Jwaneng Silibe Phiko le ko Francistown go eng go 18 ko Gaborone ga mmogo le ko Maun. Mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le tsididi ko kgaolong ya Borwa re tla gatisa magareng ga 20 go eng go 21. Mme go tla ikutlwetsa go le mololo ko kgaolong ya Kgalagadi Borwa Botlhaba Kgatleng Kwene le Borwaja le Gare re tla gatisa magareng ga 23 go eng go 26. Dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe leno gone go tla ikutlwetsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 27 go eng go 31. Ha re lebella tropo tsa Sadek se re go tswa go thibile go na le kgonagalo ya pula ko tropong ya Cape Town ga mmogo la Port Elizabeth. Go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Johannesburg, Maseru le Manzini ka selekano sa botsedi jwa 15 ko Johannesburg. Ha ko Lusaka gone re setse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote wa 21. Ko Harare le Antananarivo gone re setse re botswa go thibile ka bontlhabong. Ha ko Windhoek re setse re botswa go apogile. Ko Blantyre setse re botswa go thibile ka bontlhabong ka selekano sa mogote wa 27. Dar es Salaam, Kinshasa le Luanda gone go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote wa 31 ko Kinshasa. Ke gone go tlhomane go tshwaretseng wa morena Jesu o be le rona kaofela mogau wa gago Jehova o be le setšhaba sa go kaofela le lerato la modimo le matshediso a moya.